Nyabugogo ahantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ubwo iyi modoka ino modoka isanzwe itwara abantu n'ibintu ya Volcana yagonze inyubako izwi nk'iyo bakatishirizamo amatike hano Nyabugogo. Ukiva hano muri feruje iyi modoka yakubise ihita yinjira mu nzu, abenshi barakomereka ndetse umuntu umwe byumvikana yuko yagwiriwe n'iyo nzu yapfuye, ariko urwego rw'igihugu ntago rwigize rugira ibintu byinshi rubivugaho. Polisi y'u Rwanda yari iri aho hafi nta kintu yigize ibivugaho. Nkuko mugiye gukurikirana ino nkuru yacu, njye ugiye kwibagezaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanze banze kuzina rya Kidasamura Amavi mukurikirana ino nkuru. Mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyabugogo haraye habereye impanuka ikomeye cyane, nkuko abaturage twaganiriye nabo bakatubwira ukuntu byagenze kugira ngo ino modoka ikora impanuka. Bavuga ngo iyi modoka y'umuriro yari isanzwe ikorera mu bice byo mu nkengero ya Kigali ndetse ntago yarengaga i Muhanga. Izi KBS z'umuriro bazanye bari kugenda bashyira mu ntara zigiye zitandukanye, izi KBS ziraza kwica abantu zibamare, niko abaturage bavuze. Izi KBS mu gihe yari irimo iva Muhanga yerekera Kigali yaje ikubita iyi nyubako yo muri gare ikatishirizwaho amatike, ndetse birangije ihitana abantu bagera muri benshi, bamwe barakomereka abandi bahaburira ubuzima, nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda yuko iyi mpanuka yatewe n'imodoka, ariko ntago baramenya impamvu nyamukuru yateye ino mpanuka, kuko iyi KBS nawe murabona ko yangiritse cyane. Gusa abaturage bakomeje bavuga ngo izi modoka z'umuriro batangiye kujyana mu nkengero za Kigali ntago byemewe, kubera yuko izi modoka ni iz'umuriro, ikintu cy'umuriro cyose cyakora siriko kigateza ibibazo cyangwa ibyago. Nk'uko izi modoka z'umuriro zageze mu mujyi wa Kigali zigatangira gukoreshwa hano hatandukanye, ndetse nko muri Kigali mo hagati, Nyabugogo, Nyarugenge, Nyabugogo, Nyarutarama, Nyabugogo, Kimironko, Nyabugogo, Kacyiru, Nyabugogo, Sonatibe, Nyabugogo, Kimironko, Nyabugogo, Batsinda, Nyabugogo, Noruveje, Nyabugogo, ahandi henshi hatandukanye no izi modoka zakoreraga kugira ngo zitabasha kugira ikibazo na kimwe zateza abaturage. Niyo mpamvu rero izi KBS zatangiye kujya mu ntara zigiye zitandukanye, ariko zo mu nkengero wa Kigali nka Muhanga. Urambwira ko ari mu nkengero ya Kigali cyangwa ni kure ya Kigali? KBS rero yaje igonga indi modoka yitwa Volcana, nazo mwizi modoka z'amakwasiteri, ndetse iyi ejasi ya Volcana. Abaturage bakomeje bavuga ngo iyi modoka n'umushoferi nawe ngo ntazi impamvu yakoze bino, ngo kubera yuko izi modoka ni iz'umurongo, wasanga izi modoka zifite ikibazo, kubera yuko nta kuntu imodoka ushobora kwinjiramo hano nta kibazo, nta feri yabuze cyangwa nta kindi kintu na kimwe yabuze. Ndetse murabizi yuko hari moto iherutse kugwisha umuntu hano ku Muhima, arimo ava mu mujyi agonga ipoto, abantu babiri bahita bitaba Imana. Iyi moto yari iyo muriro. Buri gihe cyose ikintu gishyashya mu Rwanda ntago cyabura kudahitana abantu. Muribuka ko zino KBS nazo zibanza kuza z'umuriro zikorera mu mujyi wa Kigali, harigize gukorera impanuka hano Kimironko neza ukata umanuka ujya Batsinda, nabwo abasha kuhaburira ubuzima. Ni ukuvuga ngo buri gihe haje ibikorwa bishyashya ntago byabura ingaruka biteza ku baturage. Reba nk'ino modoka yindi nayo, izi modoka z'amashanyarazi nta bigize kuzana zagonganiye hepfo yo kwisangano, nazo zigasenya inyubako, gusa nta muntu n'umwe wigize upfiramo. Yari incamake y'amakuru, mukurikirane Kidasamura Amavi kugira ngo mbagezeho inkuru irambuye. Yari incamake y'amakuru, mukurikirane gahunda za Kidasamura Amavi. Ugize ikibazo kwino nkuru cyangwa ku biganiro dukora, watwandikira ku ya nimero dusanzwe tubaha. Hani mu karere ka Nyarugenge ahitwa nka Nyabugogo, muri ejasi itwara abantu n'ibintu, ndetse iyi ejasi yitwa Volcana. Iyi modoka yabo yakoze impanuka kuri uyu 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. ni ukuvuga ngo iyi mpanuka yabaye ejo, ibera Nyabugogo nk'ahazwi hano hafi ya feruje, ndetse nk'uko iyi modoka yagonze inzu bakatishirizagamo amatike ikitura ku bantu benshi, ubwo ambulance yahageraga ije gutabara indembe cyangwa gutabara abakomerekeye muri iyo mpanuka. Gusa ambulance yaje yahise ihagera mu minota itarenze 10 bakihamagara.
iyi ambirasi no ku bitaro bya Muhima, ambirasi zose zo ku bitaro bya Muhima byahise zibona akazi ko kuza gutabara abantu bakomerekeye mu iyo mpanuka, nk'uko byavuzwe n'umushoferi yuko ntawe yabuze uburyo ki abigenza, yafashe feri biranga, imodoka ishiduka yagiye. Ni ukuvuga ngo izi modoka z'umuriro batuzaniye zizadukoraho. Ariko rimwe na rimwe abaturage twababajije se iyi mpanuka yagenze gute, abaturage bavuze ngo twagiye twebwe kubona imodoka tubona ise ku yindi irangije ihita yinjiramo hano. Abantu benshi bari bari kuri telefone cyangwa abantu benshi bari bagiye gutega bagiye mu ntara zitandukanye, bisanga bagwiriwe n'ino nzu, ndetse ngo batangaje yuko harimo umwe ashobora kuba yahaburiye ubuzima, ariko ntabwo biremezwa neza ko yaba yabuze ubuzima burundu. Yajyanwe ku bitaro bya Muhima kugira ngo abashe kwitabwaho bikwiye, kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Iyi mpanuka yabereye Nyabugogo, mwese ibasigire isomo, mwebwe muri Nyabugogo mwiyambukishwa mu tuyira nk'uko mwiboneye, bya bindi byanyu nababonye mugenda mu Rwanda n'imodoka mwambuka muri zebra crossing, hagiye muzahura n'imodoka yacitse feri ikabereka ikingurube yaboneye ku musigiti. Rero iyi nkuru nabagezagaho nyine twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie, mwaka byaramwe mukore subscribe and share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikiganiro nakagaruka, ndetse muri uyu mujyi wa Kigali hakomeje kumvikana impanuka nyinshi. Murabizi ko nta munsi bujya bwira ntabakoreye video y'impanuka. Kubera iki impanuka ari nyinshi mu muhanda mw'uno mujyi wa Kigali? Mutware neza, kandi leta y'u Rwanda cyangwa polisi y'igihugu iramenyesha abashoferi bose kujya bajya gutwara imodoka babanje gucekinga yuko imodoka nta kibazo ifite, kugira ngo bagabanye impanuka zibera mu muhanda. Ndetse rimwe na rimwe izi mpanuka ziba ziterwa n'amakosa y'abashoferi, ariko iyi mpanuka yo ntago ari umukosa w'umushoferi, ahubwo ni ikosa ry'imodoka. Aho ino modoka yakoraga impanuka Nyabugogo, ndetse ititaye yuko ari iy'umuriro. Izi modoka z'umuriro bazanye umwuka byaramwe, muzigendere gakeya kandi muzigendere kure, ariko ntabwo mbambujije gutega izi modoka. Iyi agence ya Volcana niyo yavuze ngo reka izane KBS z'umuriro zizajya zikorera mu nkengero z'umujyi wa Kigali ahitwa nk'Imuhanga cyangwa Ruhango. Nibwo izi KBS zitangiye kugira ibibazo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu Kidasamura Movie ari hano kugira ngo ajye abamenyera ibiganiro bya buri munsi. Ejo nabuze uburyo mbakorera ino video, ariko ubu ngubu abantu bose mutari muzi ibyabereye Nyabugogo mwese ngira ngo murabimenye. Iyi mpanuka yabereye Nyabugogo saa 8 za nimugoroba. Iyi mpanuka yabaye tariki 14, nimwitiranye ibintu ntago ari uno munsi. Impanuka yabaye ejo tariki 14 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ubwo iyi mpanuka y'iyi modoka yagongaga Coaster, yagonze Coaster nayo igenda igonga indi modoka, ndetse aribwo zose zisangaga muri gare, ndetse ziciye inyuma zigatungukira mu nzu zizwi nkaho zikatirwamo amatike. Reka tugaruke ku ngabo z'u Rwanda. RDF zashishikarije abantu bashaka kwinjira mu gisirikare ko imiryango yuguruye, ndetse n'abashaka kujya muri RCS mwese muhawe ikaze. Mwese umuntu ushaka kujya mu gisirikare kwiyandikisha byatangiye, birakorerwa hafi y'imirenge cyangwa utugari n'imidugudu mutuyeho. Ciao mugire ubuzima buzira umuze, ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Ndetse muntu utarakora subscribe ku numero Kidasamura.